Pozdrav narode, dobrodošli na Sport Fanatik kanalu u novi video. Partizan je porazom u Kaunasu od Žalgirisa praktično završio evroligašku sezonu. Ima da se odigra još jedna utakmica protiv Reala u Beogradu, međutim ona za Partizan neće imati nikakav takmičarski značaj jer je svaka šansa i teoretska izgubljena za prolaz dalje. Tako da se može reći da je ova sezona u Evroligi, bar po mom mišljenju, svakako neuspešna, iako je to novi tim. Iako je uglavnom sve novi igrači, ambicije su sigurno bile da se prođe makar u play-in. Partizan, kad se pogleda cijela sezona, ima je 2 loša perioda i 1 dobar, tako da na kraju reklo bi se i realan rezultat, s obzirom da je imao jako loš početak sezone Partizan u prvih 10 kola, skor 2-8, onda je usledio uspon nakon onog derbija i pobjede u derbiju evroligaškom. Osledio je uspon i reklo bi se da je u januaru ekipa dostigla nekakav pik forme. Nakon toga i nakon one pauze usledio je ponovo pad i to se završilo ovim porazom od Žalgirisa, koji po mom mišljenju utisak mi je da oslikava čitavu sezonu Partizana u Evroligi. Ova utakmica u Kaunasu, gde jednostavno uvijek je nešto falilo kad je bilo bitno. Osim, kažem, tog perioda, januar je nekako najupečatljiviji što se tiče Partizana, jer su tu 2 dupla kola na 4 gostovanja ukupno zabeležene, vrlo ubedljive pobjede, ali to je bio taj vrhunac sezone, vrhunac forme. Delovalo je da je to možda u stvari kao prekretnica sezone, pa će se nastaviti u tom stilu, međutim, to je jednostavno bio vrhunac sezone, nakon toga je usledio pad. Došla je ta pauza u kupu, usledio je taj period bez evroligaških utakmica i nakon toga delovalo je da se ulazi u jednu završnicu u kojoj će biti daleko više pobjede i u kojoj će se sigurno obezbediti doigravanje, međutim prilično razočaravajući se rezultati, razočaravajuće igre i na kraju porazi. Ko je kriv za to, ko snosi odgovornost, su neka pitanja koja se postavljaju. Željko Obradović je rekao ovih nekoliko zadnjih utakmica i za utakmicu protiv Efesa i ovo protiv Žalgirista, on je preuzeo odgovornost na sebe, ali šta to znači? Šta to znači da je preuzeo odgovornost na sebe? Šta to sad znači? Kakve to posljedice donose? Nikakve. Jednostavno rekao je da snosi odgovornost i to je to. S druge strane, da li je samo do njega? Da li je do igrača? Naravno da i do igrača, nije samo do trenera, ali definitivno mora se reći da je i do trenera. Jer ovo je druga sezona, dakle od 3 sezone pod Željkom Obradovićem u Evroligi bila jedna fantastična i to ona prva. I ove dve svakako rezultatski loše. Dakle nije se ušlo ni u play-in. Tako da sigurno mora dobar deo odgovornosti da ide na trenera, jer ako se kaže da ne ide na trenera, da je do igrača, da li to znači onda, gledajući tom logikom, da li to znači da i ove titule evropske titule koje je uzeo Obradović, da u stvari i nije do njega nego je do igrača. Dakle, mora se biti realan i reći da je definitivno i do Obradovićevog vođenja tima, on je izabrao ovaj tim kao što je birao sve ove godine koliko je u Partizanu, birao je svaku ekipu, ovo je također izabrao, odlučio se na veliki rez nakon prošle sezone, dakle da se komplet ekipa promeni osim Koprivice. I šta je to na kraju donelo? Opet isti rezultat, opet loš rezultat. S druge strane, priča se o tome i meni je to utisak bio u jednom trenutku da je ovo neki novi početak, da u stvari nije ova sezona prioritetna toliko, nego neka sljedeća, na primjer naredna sezona, da se ovdje napravi ta neka kompletan rez, jedna nova selekcija i onda da se na kraju ove sezone sagleda kompletna sezona, analizira i napravi do selekcija za sljedeću sezonu koja bi bila onda napad na neki bolji rezultat, da se ovdje vidi šta nije valjalo, da se to dopuni kvalitetnim igračima i da se u narednoj sezoni napravi veći iskorak. Mislim da je čak pitanje da li je to tako, jer s obzirom kakvo je stanje, kakav je status Partizana, mislim kao i Zvezde u odnosu na Evroligu, teško je uopšte praviti takve planove, zato što je potpuno neizvesno, svake sezone je neizvesno da li će se igrati u Evroligi. Tek ove godine Evroliga, to je mislim poseban deo priče, Evroliga je odlučila da u stvari još nije ponudila, ali takva je priča, da će ponuditi Partizanu i Zvezdi
trogodišnju licencu i to papreno skupu 5 miliona eura, dakle nekih 1.700.000 po sezoni, nešto manje. Za sada takve informacije dolaze, što bi značilo da će Zvezda i Partizan skoro duplo više po sezoni plaćati ako žele da igraju Euroligu. To je prva stvar. Druga stvar, to se pojavilo, ta ponuda je stigla, o toj ponudi se priča kada je veoma ozbiljno NBA liga zajedno sa FIBom najavila osnivanje novog takmičenja u Evropi, koje će biti finansijski profitabilno, jer NBA liga kad nešto organizuje, to uvek donosi profit i gotovo nikad nije napravila neki projekat koji nije bio uspešan. Kao što je recimo Afrička liga, nešto slično kao Euroliga, Afrička, ta neka kontinentalna liga, koja također donosi profit. I jedno je po uzoru na NBA vrlo dobro organizovano takmičenje. Mislim, nije sigurno taj kvalitet u ovom trenutku Eurolige, ali je svakako dobro organizovano takmičenje gde timovi ne gube novac, što je vrlo važno. U ovom trenutku Euroliga je veliki gubitaš i to je veliki minus Eurolige. Tako da je pitanje kakva je uopšte budućnost Eurolige da se na taj način uopšte i razmišlja. Da se razmišlja u tom smislu na neki dugoročan period da se pravi ekipa, tako da je to sve upitno poprilično. Tako da je definitivno posle ovoga vreme za kritike. Jer evo ja recimo koji sam cele sezone vrlo retko sam kritikovao, naročito ne Obradovića, ali nakon ove 3 sezone i svaka čast, evo iz mog ugla, ipak uvek je rezultat na terenu u najvećoj meri odraz igre igrača. Trener je svakako tu prilično bitan, međutim može da trener bude svetsko čudo ako igrač to ne isporuči na terenu, to sve pada u vodu jer trener ne igra na kraju krajeva. Tako da je definitivno ovo do igrača, ali kažem i do trenera je ovde sigurno mora da preuzme dobar deo odgovornosti zato što je birao tim, pravio strategiju, njemu se sigurno niko ne meša u posao, on je taj koji odlučuje, ali zato i treba da snosi najveću odgovornost. Isto tako, ona sezona kada je Partizan bio na domak Final Fora protiv Reala i znamo sve šta se desilo, šta treba reći za tu ekipu? To je izuzetno dobro pogođena ekipa. Ne samo kvalitetom igrača, to je od ove 4 sezone u Partizanu ta ekipa je bila najkvalitetnija, to treba reći. Po kvalitetu igrača sigurno bolja od svih ovih koje su igrale do tada. Znači, ona prva sezona Evrokupu, doselektiran tim, znači došao je Dante Exum naredne sezone, ogromno pojačanje koje je napravilo tu prevagu, taman je takav igrač tog tipa bio potreban Partizanu. Znamo da su u toj sezoni igrao jednu sjajnu sezonu Jan Madar. Igrao je, mislim, od te nekako tog prelaska u Partizan, tih par sezona, ta prva sezona, u stvari to je druga sezona u Partizanu za Lesora i ove dve u Panatenikosu, to je Lesor na vrhuncu svoje karijere, znači najbolje partije pružao, tako se pogodilo i toj drugoj sezoni u Partizanu u Euroligi igrao fantastično, dakle Lesor, Panter je bio, tu vidimo šta je kakav igrač Panter, Naneli kao jedna stabilna podrška sa klupe, stabilan, iskusan evroligaški igrač koji je osvajao i titule i vrlo onako stabilan igrač koji je uvijek tu mogao da zameni Pantera kad god ne ide. Dante Exum, jednostavno NBA kalibar kojeg je spletom okolnosti Partizan doveo, tu jednu sezonu, eto, šta je to značilo za Partizan. Tu je bio kao jedno od najboljih četvorki u Euroligi Zek Ledej i kad se pogleda, Alen Smajlagić je tu bio, Aleksa Avramović. To je bila jedna fantastična ekipa i to treba reći. Jeste naravno i do trenera koji je to komponovao, ali sigurno je i do kvaliteta ekipe. Ako ne može da je najbolji trener na svetu, ako nema kvalitetnu ekipu, ne može da ostvari vrhunski rezultat. Tako da je, rekao bih, tu je negde, sad teško je to izmeriti, ali negde je tu pola. Pola je do igrača, pola je do trenera, možda čak i malo više do igrača nego do trenera. I kad je uspeh i kad je neuspeh. Ali dobar deo je kad je, naročito u ovom slučaju kod Partizana, da je Obradović stvarno čovjek u Partizanu sigurno, koji se za taj košarkaški deo sve pita. Ko će da dođe, ko će da ode, kakva je taktika, kakvo je sve. Znači tu ne može da me ubedi neko da se tu neko meša. Ne meša se sigurno. I svakog igrača koga izabere Obradović, taj se dovede. Ako se može dovesti, taj se dovede. Mislim, sad tu nije do njega da li se može dovesti. Treba platiti, treba taj igrač da pristane i šta ja znam. Tako da ima tu više faktora. Tako da rekao bih da vidjet ćemo kakvi će koraci biti dalje što se tiče Obradovića u narednoj sezoni.
bit će sigurno neka doselekcija tima. Ovdje kad se pogleda ovogodišnji tim Partizana, ko je razočarao, ko je napravio nešto dobro, ajde da izanaliziramo igrače jednog po brojevima ćemo ovako. Brandon Davis, da li je on opravdao očekivanja? Po meni nije. Jako loš početak sezone, onda jedan dobar period i opet sada onako promenljive njegove partije. Brandon Davis možda u ovom sastavu Partizana igrač sa najvećom reputacijom, sigurno, po meni sigurno sa najvećom reputacijom od svih ovih igrača koji su u Partizanu. Jeste ono već prilično iskusan, ali sa najvećom reputacijom. Mislim da nije doneo Partizanu ono što je trebalo. Ili je donosio povremeno. Nedovoljno konstantno. To je možda i najveći problem Partizana, što je većina igrača nije bila konstantna. Ife Lundberg, potpuno razočarenje. Vidim da dosta ovako navijača Partizana njega obeležava kao glavnog krivca. Mislim da se to ne može, on definitivno podbacio, ali naročito u tom delu sezone kad Partizanu nije išlo, ali on je u nekim delovima, također kad je Partizanu išlo, bio jako dobar. Tako da ne bih, mislim podbacio je definitivno, ali ne bih ja njega obeležavao kao glavni problem u Partizanu. Ovdje jeste bilo problema u organizaciji igre, on je bio taj glavni organizator igre, uz Carlika Jonesa, da kažem, pošto Carlik Jones igrao 1 i 2 kako je kad trebalo, ali tu nije bilo, tu je bilo vrlo malo pomoći nekakve. Tako da Lundberg ispod očekivanja isto kao Davis. Carlik Jones definitivno na nivou očekivanja ili iznad očekivanja, ali pokazao je kvalitet. Prva sezona u Euroligi, to treba reći, međutim previše i istrošen i vidjelo se da ovakav tempo Eurolige na kraju ne može da iznese na svojim plećima kvalitetno, dovoljno kvalitetno za Partizan. Dakle, on bi morao da ima neku podršku, vrlo malo te podrške je imao. Neko ko je bio njemu podrška, bio je Sterling Brown, ali on je u padu forme. I to popriličnom. Sterling Brown koji je bio možda i najstandardniji igrač Partizana do jednog momenta, čak u onom piku forme Partizana u januaru kad su sve redom pobeđivali i to vrlo ubedljivo. Mislim da je bio jedan od najboljih bekova u Evropi sa formom na oba kraja parketa, međutim usledio je pad. Također velika njegova iskorištenost, velika minutaža, recimo to mi malo ide na dušu Obradovića, suviše skratio rotaciju. Jesam za to da se skrati rotacija, to je, mislim, samo govorim moje mišljenje, možete slobodno da komentarišete u vezi toga, da malo razmenimo mišljenje, šta vi mislite o tome. Mislim da je previše skratio rotaciju Obradović, da nije baš toliko trebalo skratiti rotaciju. On je baš u tom nekom periodu kad je baš Partizanu išlo dobro, doduše bilo i povreda, pa je možda i malo prinudno skraćena, ali i posle toga je prilično ostala skraćena, prilično skraćena i ovi neki igrači koji su kao nosili sezonu baš su preko 30 minuta konstantno igrali. I očigledno je da ne mogu da iznesu taj teret na taj način. Sada, možemo tu odmah neku paralelu sa NBA-om gde ima, sad i Evropa ima taj broj utakmica, ali kažemo NBA je sigurno veće opterećenje taj broj utakmica, ali NBA je savršeno organizovan sistem u kojem igrači praktično i ne osjete te stvari u smislu putovanja, organizacije, treninga, masaže, oporavka i svega, to je na najviše mogućem nivou. To je Euroliga i recimo i Partizan klubovi tog nivoa ne mogu da ponude sigurno taj nivo kakav nudi. Pitanje je broja klubova u Europi koji to mogu, na recimo sličan broj utakmica i opterećenja. I očigledno da u takvom sistemu igrači ne mogu da iznesu sezonu koja ima 70-80 utakmica i da budu na visokom nivou, a imaju veliko opterećenje u smislu minutaže i potrošnje. Tako da mnogo je tu tema koji utiču na sve ovo i zbog toga kažem da je ovaj deo odgovornosti po meni na Obradoviću da je preterano smanjio rotaciju, neke igrače preterano opteretio. Gde su imali po 34-5 minuta skoro čitavu utakmicu na parketu i onda dođe period kada jednostavno više ne mogu, nema koncentracije, ne mogu to da iznesu jednostavno u ovakvom sistemu. Frank Ntilikina također može se reći ispod očekivanja, iako ajde kakva su očekivanja od njega bila, nije nekakav ofanzivac, defanzivac, definitivno jeste kao podrška u organizaciji igre, da li je to isporučio, sezona ispresecana povredama, kad se, mislim, šta ja znam, kad je zdrav ok, ali očigledno
da ovo nije bila sezona kakvu su u Partizanu očekivali od njega. Dakle, i on ispod očekivanja. Balša Koprivica, po meni, žrtva te skraćene rotacije poprilično. On jeste, mislim, deluje mi, i to je možda neka, po meni, zamerka Obradoviću, deluje mi da neki igrači, naročito mlađi domaći igrači, imaju veliko opterećenje kad igraju i imaju strah od greške. Takav je meni utisak sa strane. Možda grešim, nemam pojma, ali jednostavno meni deluje da je prevelik nekako za njih autoritet Obradović i oni ne mogu da se nose s tim da neću reći strah, ali onako strah od greške pre svega imaju možda, neću reći strah od Obradovića, zašto bi imali strah u tom smislu, ali neko prevelik respekt od strane Obradovića u tom smislu igraju dosta onako pod pritiskom. Drugo, Koprivica zna se ko ima kvalitete, koje nema. Ako je ostao tu, ako je jedini igrač koga je Obradović ostavio, to već koliko sezona je tu, od kada je Obradović tu je i Balša Koprivica. Duše ima i problema s povredama one prethodne 2 sezone, ali ove sezone zdrav. Ove sezone zdrav ista priča, nema minutaže, ponekad dobije nešto veću minutažu u ABA ligi i to je to. Po meni, Partizan ne može da igra na isti način odbranu kad je Koprivica tu i kad nije. To kao kad bi Real uzeo Tavaresa i igra switch odbranu bez obzira ko je protivnik i s kim. Znači ne može jednostavno. On nije čovjek koji može to da uradi, ali šta treba sad da ga neko izbaci iz igre, da Real igra bez Tavaresa? Pa ne može. Znači ako želiš tog čovjeka tu, znači moraš da prilagodiš. Kad je on u igri, igra se drugačije odbrana odnosno na to kad nije. Ali deluje da to nije tako. Balša je igrač koji ne može da preuzme nižeg igrača na perimetru. Znači ne može. Nema tu brzinu nogu, gabarite takve, ima, on je građa onako nekih old school centara kakvi su nekad igrali. Znači u tom, ali zato ima kvalitete ispod koša. Zato Partizan sa Balšom u igri može da ostvari nekakvu dominaciju u skoku. I može da nešto dobije iz reketa. Ali zato ne možeš da očekuješ od njega da radi neke stvari koje ne može da radi. Mislim da nije dovoljno iskorišćen i uvijek sam govorio da je previše mala minutaža za njega. I mislim da je to glavni problem i njega i nekih domaćih pre svega igrača pod velikim opterećenjem igraju i taj respekt prema Obradoviću i strah od greške, mislim da to dosta utiče. Nakić, šta reći? Pored toga što je mlad igrač, imao je neke svoje momente, ne previše, nije ni dobio previše minuta i šanse. U jednom delu prvog dela sezone nešto je malo dobio, čak i neke utakmice startovao, međutim opet i on je dosta odsustvovao iz presecana sezona povredama, tako da trebalo je više i od njega definitivno, ali važi kao i za Koprivicu po meni. Vanja Marinković opet uticalo je dosta, po meni Vanja dosta solidan. Neću reći da je razočarao sigurno. To nije prava reč za njega. Mislim da su dosta uticale na njegove igre, eto te povrede, nekoliko puta izostavio zbog povreda i nije mogao da uhvati neku konstantnu formu, ali mislim da je pružio dosta dobrih partija za Partizan, ne samo napadačkih, nego i defanzivnih. Mislim da je defanzivno bio možda čak i bolji nego ofanzivno ove sezone. Mislim ništa čudno što se mene tiče za njega, poznavajući Vanju sve kako igra, iako on prva asocijacija na Vanju Marinkovića je dobar napadač, dobar šuter, ali on je pre svega i dobar defanzivac. Aleksi Pokuševski, evo kad se pogleda zadnja utakmica protiv Žalgirisa, je možda slika cele priče. Po meni isto suviše mala uloga za njega, s obzirom na to šta može da isporuči. Po meni, on na poziciji broj 4, na primjer, što mu neka prirodna pozicija u ovom timu Partizana. Njegov konkurent se zove Ezeja Majka. Ukoliko bi on dobio minuta koliko i Majka, ubeđen sam da bi imao duplo bolji učinak od Majka. Eto, to je jedna stvar. Recimo, Ezeja Majka je doveden kao pojačanje na poziciji 4. Dosta se očekivalo od njega, to znam po svim pričama pred početak sezone. Prva sezona u Euroligi za njega imao je par bljeskova, ali malo. Prvo je odsustvovao zbog povrede i nije prošao pripremni period zbog povrede s ekipom. Priključio se, nekako je uspon na njegove forme, krenuo od one utakmice sa Zvezdom u derbiju kada je Zvezda poražena i kada je Partizan to pobedio uz odličnu partiju Majka koji je bio X faktor na toj utakmici. Nakon toga imao još nekoliko dobrih partija na sličnom nivou, ali suviše malo u odnosu na minute koje je dobio, u odnosu na Pokuševskog po meni. Po meni Pokuševski je trebao da bude startna četvorka u ovoj konstalaciji ekipe i u prednosti ispred Ezeja Majka definitivno. Po meni Pokuševski
može da pruži i daje ekipi mnogo više nego Majka. Tako da po meni su tu zamerka, trebao je više minuta, evo, na uštrba Isaiah Majka da dobije Pokuševski, to je moje mišljenje. Sterling Brown, može se reći dobra sezona za njega, kažem, upaduje u ovo zadnje vreme kao i čitava ekipa, manje više, i mogu reći da je on odigrao možda čak i malo iznad očekivanja. Što se mene tiče, imao je generalno dosta dobru sezonu. Imao je taj pad, mislim, moraš u nekom trenutku sezone imati pad, pogodilo se da tu u najbitnijem delu sezone za Partizan, ali kažem, možda je malo i ta prevelika potrošnja uticala na njega, da isporučuje više, tako da je on generalno u padu u ovom delu sezone i to je dosta uticalo na rezultate Partizana, ali moje mišljenje je da on opravdao očekivanje, može čak i malo iznad. Jedan koji je također opravdao očekivanje, Isak Bonga, ali nisam ni najmanje sumnjao da se to neće dogoditi, je Isak Bonga, malo ga izbacila iz ritma. Mislim, falio je Partizanu, njega toliko možda i nije izbacila iz forme povreda ova koju je imao, ali je falio Partizanu dosta. Možda je to više problem što je on falio ekipi, nego što on sad kad se vratio, on je odigrao vrlo dobro nakon povratka, nije imao nikakvu, da kažem, nikakav pad u formi pored te pauze, tako da je Isak Bonga također igrač koji je opravdao očekivanje, ali kažem, nisam ni sumnjao, znajući kakav je igrač Isak Bonga i šta on u stvari donosi ovoj ekipi Partizana, sve prema očekivanjima i po meni, mislim, jedan od boljih u Partizanu ove sezone. Arijan Lakić dugo nije dobio nikakvu šansu, onda kad je dobio šansu u jednom momentu sezone, poklopilo se sa tim pikom forme Partizana, očigledno gledajući sad kompletnu sezonu, taj deo u januaru je bio pik sezone Partizana. Nakon koga je sledio pad, on je također se priključio toj ekipi, dobio priliku isto zbog tih nekih povreda i odigrao odlično. Nakon toga je ponovo se izgubio iz rostera, nije praktično dobio šansu ili vrlo malo, tako da nije mogao mnogo da pokaže. Mislim kada je dobio dovoljno minuta da je i pokazao dosta. Svidelo mi se način na koji on prihvatio tu svoju ulogu, kada je dobio šansu pre svega tom energijom koju je donosio, jer to u suštini treba da donose igrači iz drugog plana, kad dobiju priliku da oni donesu pre svega energiju na parket, pa sve onda ostalo košarkaške kvalitete, ali pre svega energiju, da se bore, da se bacaju za loptu, da guraju ekipu napred. To je Lakić donosio u tom periodu, ali kažem, nakon tog perioda on se nekako opet izgubio, nije ga bilo u ekipi i teško je pričati o tom nekom učinku. Mislim, kada je dobio priliku da je manje više koristio na dobar način. Isaiah Majka sam spomenuo, kad sam pominjao Pokuševskog, moje mišljenje da je generalno podbacio u sezoni Maj. Kažem, imao je par bljeskova, ali nije to dovoljno. Drugo, mislim da Pokuševski na toj poziciji treba dobiti prednost u odnosu na njega. Gledajući sveukupno kvalitete, po meni je Pokuševski bolji i ofanzivno i defanzivno od Majka. Kad se sve stavi na 100, mislim da jedino što je možda malo snažniji Mike atletski, ali Aleksi to nadomešta pre svega boljim tim gabaritima, duže ruke, viši je i bolji defanzivno, može da izblokira, odličan je defanzivno i na zaštiti obruča i da ne pričam, njegovi napadački kvaliteti, pregled igre, pasovi, prepoznavanje situacija, mislim da je tu Pokuševski daleko ispred Majka. Dalje ostaje Dwayne Washington i Mitar Bošnjaković, ne bi spominjao Mitra, mladi je igrač, također ima mnogo problema s povredom, on je tu onako priključen kao, da kažemo, mladinac ekipi, ne bi tu previše pričao što se tiče njega. Što se tiče Washingtona, on je neko ko je trebao ovdje da iz drugog plana pomogne kad ne ide Karliku Jonesu, kad ne ide Lundbergu, kad ne ide Sterlingu Brownu. On je taj čovjek koji je trebao da donese to nešto iz drugog plana. Vrlo malo puta on to donosio, vrlo malo. I pokazivao je, prva mu je sezona u Evropi, pokazivao je neke stvari koje su nedopustive u evropskoj košarci. Mislim, i to je period prilagođavanja, on je isto igrač, on je igrač kojem tek slede možda najbolje godine u karijeri. Propustio onaj prvi deo sezone zbog tih nekih ugovora, nekih problema. Došao je u nekim utakmicama, možda ABA lige doneo, u malom broju utakmica u Euroligi je donosio nešto. Vidi se da je napadački dosta dobar igrač, međutim, kao Amerikanac, mislim da, ne znam da li je uopšte u potpunosti shvatio gde je došao. To meni neki put smeta kod američkih igrača,
da li shvata gde je došao. Kad dođe u Srbiju da igra, nebitno je da li igra za Zvezdu ili Partizan. Meni je tu neki put neshvatljivo da njima nije jasno da ovde ljudi poznaju košarku i da ti ne možeš da igraš kao da si došao, ne znam, bez da uvredim nekog, ali nisi došao u, ne znam, Belgiju da igraš uz svo poštovanje prema Belgijancima, ali nisu košarkaška zemlja. Nisi došao tamo da igraš i sad ćeš tu, ti si Amerikanac, možda šutneš kad doćeš, možda radiš šta hoćeš na terenu. Ne možeš ovde to da radiš. Prvo ne možeš, jer publici se to ne sviđa, a drugo treneru da ne pričam. Znači ne možeš da radiš neke stvari. Imaš neku slobodu u igri u smislu da prepoznaš nekad situaciju kad ti možeš da šutneš, kad treba da šutneš, kad nešto da uradiš, ali da radiš neke stvari što se njemu dešavalo, da forsiraš neke stvari kad ne treba, apsolutno nedopustivo. Drugo, čuo sam neke priče, ne znam koliko su istinite, da voli malo i noćni život malo više. Tako da, očigledno da i tu neke stvari nisu baš onako na nekom vrhunskom nivou. Tako da po meni, sad ne znam, ima opravdanja u tom smislu da mu je prva sezona u Euroligi pa treba period prilagođavanja upravo vezan za ove stvari neke. Tako da ima potencijala, rekao bih. Ima potencijala tog napadačkog posebno, zaista ima. Može kad ga uhvati ludilo neka dobra serija napadački, svašta da pogodi, svašta da uradi. Potentan je napadač definitivno. Defanzivno nije, da kažem, neki problem. Tako da ima tu nekog potencijala, vidjet ćemo kakva će odluka biti, da li će ga Partizan zadržati. Ne znam, mislim, nije pokazao dovoljno, ali možda ima prostora da se ostavi, da mu se pruži šansa. I Tyreek Jones je ostao. Tyreek Jones po meni opravdao očekivanja kad se sve sabere i oduzme i njega malo ispresecala neke sitnije povrede, ali generalno po meni odradio posao. Ono što je radio do sad u karijeri, čak i neke malo dodatke tu ubacio, malo i te igre sa niskog posta, znao je da donosi Partizanu, nešto što nije baš bio neki njegov veliki kvalitet, malo je to onako obogatio svoju igru sa malo tom igrom na niskom postu. Naročito negde u prvom delu sezone dosta je to bilo onako izraženo, nešto što možda nisam očekivao. Drugo, on je izuzetan atleta, izuzetno eksplozivan, jak. Doduše, malo mu fali visine za centra u nekim situacijama. Videlo se Partizan ima dosta problema u skoku generalno u ovoj sezoni, tako da nema te gabarite kad treba da se baš bori sa nekim centrima dosta višim i jačim, ali ovako, s obzirom na taj svoj kvalitet koji ima, dobro je koristio te kvalitete koje ima i po meni on je još jedan od igrača koji je po meni opravdao očekivanja. Tako da eto, uglavnom dosta više igrača koji nisu opravdali očekivanja, kažem, po meni ima i do Obradovića definitivno ovde, ali i do igrača naravno. Tu je negdje pola odgovornost, možda čak malo više na igračima. Ne mislim to samo za Partizan generalno, mislim da je uvijek malo više do igrača nego do trenera, ali nije to neka velika razlika, ne sad u procentima da kažem, malo više od 50% je na igračima, ovaj deo na treneru 40% nešto više sigurno, zavisi od ekipe i trenera, ali generalno kad pogledaš ipak je na kraju do igrača na terenu šta će da urade, ali opet i do trenera je kome će da da šansu, kome će da prepozna, da ovog uključi, da ovaj sada rešava i bude nosioc, ovaj je glavni u pojedinim momentima i utakmice i sezone i svega, tako da je podeljena odgovornost, definitivno ne može biti jedan krivac, ovo je timski sport. Generalno kad se sabere sve, loša sezona Partizana, očekivalo se mnogo više, da ne kažem kad je uhvatila euforija jednom trenutku navijače, kako to obično biva kod nas, bilo koji sport da je u pitanju, pričalo se odmah o Final Fouru kad su se beležile pobede u nizu, međutim sezona se igra 34 kola, na kraju kad se saberu utisci, šta smo dobili. Tako da, ova kažem, zadnja utakmica u Kaunasu slika i prilika sezone Partizana, možemo za kraj da prokomentarišemo malo i to. Dakle ovako, evo tu je ta utakmica, pa rekoh otprilike onako kako je bilo, Davis imao 10 poena i 6 skokova. Partizan kad se pogleda tu utakmicu malo lošije otvorio, onda imao dobru drugu četvrtinu, otišao na poluvreme sa 40-35, preuzeo kontrolu. Utakmica nije bila baš onako visokog kvaliteta u smislu napadačke igre obe ekipe, prilično loši, izuzetno loši, mislim mogu reći izuzetno loši procenti šuta.
jedna i druga ekipa ukupno ispod 50%, za 3 užasno, negdje oko 20% jedni i drugi. Vrlo mali broj poena kad se pogleda. Drugo poluvreme Partizan katastrofalan, 9 poena u trećoj četvrtini, 17 u četvrtoj, 26 poena za 20 minuta. Dovoljno govori o napadačkoj igri Partizana. Nisu doduše ni igrači Žalgirisa briljirali u napadu, 35 poena u drugom poluvremenu ukupno, ali opet dovoljno da se na kraju zabeleži pobjeda. Što se tiče Partizana, Carlik Jones odradio svoje sa 23 poena, međutim 8 od 17 šut ispod 50% sve ukupno. 3 izgubljene lopte, imao 4 asistencije, mnogo velika potrošnja, on u momentima u nekim momentima mnogo se troši, dosta napada ide uvijek preko njega, reaguju odbrane na to, tako da je teško uvijek, kažem, rekao sam već odavno, od možda onog drugog derbija u Euroligi, Zvezda je tu, uglavnom Kalinića koristila na njemu i onda su počeli, dosta ekipa je počelo da koristi višeg i jačeg igrača kao primarnog defanzivca na Carliku Jonesu. Može on da reši to u većem delu, međutim, mnogo se više troši nego kad ima drugog defanzivca, odbrana je koncentrisana na njega, tako da je potrošnja ogromna, uvijek je nekako njemu dolazila lopta da on to reši. Nije bilo pomoći sa strane od drugih igrača kao ni na ovoj utakmici. On jedini dvocifren uz Brendona Davisa koji ima očajan šut iz igre 1 od 5. Većinu poena postigao sa linije slobodnih bacanja, 8 od 12 imao slobodna bacanja. Također, po meni vidjelo se jedan od parametara, onog što sam htio da kažem da je previše skraćena rotacija, velike potrošnje igrača, procenat šuta sa linije slobodnih bacanja koji je opao značajno za neke igrače Partizana u ovoj završnici. To je dokaz opterećenja evidentan. Tako da to je jedan pokazatelj te priče, tako da Carlik Jones mislim odigrao na kraju svoje, ne može tu da se šta zameri, 23 poena za 31 minut. Washington nije bio u kombinaciji za ovu utakmicu, Nilikina je bio, ali nije ulazio. Ife Lundberg 15 minuta, 0 poena, 0-3 iz igre, loša utakmica za njega, nije gubio lopte, ali loša rešenja birao. Izblokira nekoliko puta na prodoru, ne može, mislim ono što mu zameraju, ne može ništa da pogodi, jednostavno nemaju ništa, targetirali su ga mnogo, mislim definitivno da je u padu forme ovim zadnjim utakmicama, nije isporučio ono što se očekivalo od njega, na kraju on je zamišljen kao ipak prvi playmaker ove ekipe, nije doneo definitivno, mislim rekao sam i analizirajući svakog igrača pojedinačno, kao i na ovoj utakmici nije isporučio ono što je trebalo, ali ne bi njega nikako stavio kao glavnog krivca za neke loše rezultate Partizana. Nilikina spomenuo sam, ovdje nije igrao ništa. Balša Koprivica 8 minuta bez poena, na ovoj utakmici samo jednom je šutno, jedan skok, jedna asistencija, jedna ukradena lopta. Šta reći, opet kažem, Balša Koprivica ovdje, verujem da je dobio i ove minute samo zato što taj Rika Jonesa nije bilo u zadnji trenutak ispao iz kombinacije za tim zbog neke povrede problema nekih kojih je imao. Ne znam na kraju ni tačno šta je bilo. Uglavnom nije mogao da pomogne ekipi. Balša je tu dobio u startnoj petorci priliku, međutim opet kažem nekako mi deluje da bi trebalo možda malo da se prilagodi odbrana kad je on u igri, ako već žele da ga imaju, mislim, a očigledno sve vreme od koliko je Obradović tu, on je tu. Dakle, da žele ga u igri, ali mislim da bi on isporučivao više, moram malo da se prilagodi igra njemu. Ipak, kada je bar na parketu, jel? Nakić 4 poena za 9 minuta, mislim, solidnih 9 minuta za njega, ali opet ne može se očekivati da će sad Mario Nakić da izvuče sezonu u odlučujućoj utakmici. Vanja Marinković 6 poena, nije bila baš njegova ofanzivno dobra utakmica, defanzivno nije bilo loše, ali ofanzivno 2 od 5 iz igre. Mislim, nije on potrošač lopti, ali nije doprineo kao čitava ekipa, generalno jako loše napadačko veče Partizana. Pokuševski 7 poena bez promašaja iz igre za 12 minuta, odlični minuti za Pokuševskog, 1 od 1 za 2, 1 od 1 za 3, 2 od 2 slobodna bacanja, po meni odlični minuti. Jednu blokadu je imao, kažem, mora da ima više minuta po meni. Opet imao manje minuta od Majka, koji nije postigao ni 1 poen, imao 2 skoka, mislim. Ali treba nešto da dodam na tu temu. Sterling Brown, rekao sam, pad forme očigledan, 3 od 9 iz igre. Očigledno potrošnja prevelika, tako da nismo dobili od njega mnogo. Isak Bonga 9 poena, odradio svoj posao. Kažem, ova utakmica slika sezone Partizana i po učinku igrača, kad se pogleda, barovi koji su igrali. Isak Bonga 9 poena za 22 minuta, 3 od 6 iz igre,
solidan procenat šuta, 6 skokova, imao 2 asistencije bez greške, tako da najbolji indeks u Partizanu, on i Karlik Jones, tako da odradio posao kao i uvijek što odradi. Arijan Lakić nije ulazio, a Isaiah Mike za 17 minuta 0 poena, reklo bi se 0 indeks, što pokazuje kakva igra bila po meni 0 njegova, tako da eto, to je meni 17 Majkovih minuta za ovakvu igru ne bi dobio ni 7 minuta i ovih njegovih preostalih 10 bi dao Pokuševskom. Mislim da bi isporučio više, no u ovakvoj utakmici ko zna kako bi se na kraju završilo. Tako da eto, ovo je moje mišljenje o sezoni Partizana s osvrtom na ovu zadnju utakmicu. Nekako čini mi se da je i psihološki malo pala ekipa posle nekih poraza gde su se nadali pobedi. Kad se pogleda, Partizan je samo u Euroligi pobedio od pauze Baskoniju u prvom meču, nakon toga su i Alba na domaćem terenu i ni tu nije Partizan briljirao nešto posebno. Ostale utakmice izgubio. Iako imao neke periode dobre igre, ali generalno ne možeš pričati o tome igrao si 20 minuta dobro, 20 nisi ili 30 jesi, 10 nisi. Utakmica se igra 40 minuta, na kraju 40 minuta se sabira rezultat, a ne na kraju 20, ne znam, 7-8 minuta ili kako već. Tako da je to nešto falilo cele sezone Partizanu. Kažem, loš početak sezone, što je možda bilo i očekivano s obzirom na novi tim. Onda, dobro, problemi s povredama, imali su sve ekipe probleme s povredama, gotovo da nema ekipe koja nije imala problema s povredama. Izjednačena prilično Euroliga, porazi od nekih timova na domaćem terenu tipa Asvela, tipa Armanija u onom nekom momentu i te utakmice jednostavno delovalo je da su morale da se dobiju i kao da su koštale, poraz od Virtusa na domaćem terenu, da ne zaboravim, tako da su to neke utakmice koje i pobede koje su možda falile, na kraju 1-2 pobede su falile za ulazak u doigravanje, ali eto, takva je sezona u Euroligi, generalno neuspešna, već druga za redom. Mislim, računajući, kažem, onu sezonu kada je Partizan bio na domak Final Fora i ko zna kakvog rezultata, ali kažem, tad se poklopilo i ekipa je bila stvarno dobra i hemija neka u ekipi cele sezone bila jako dobra, nekako se baš kliknuli između sebe igrači. To se definitivno ne dešava ove 2 sezone i reklo bi se da se ovdje s nekim igračima promašilo. Tako da sezona koja je definitivno neuspešna, vidjet ćemo kako će biti u ostalim takmičenjima ABA Liga i domaće prvenstvo, da li će tu biti nešto bolje, ali ABA Liga ove sezone također ogroman izazov, po meni najjača od svog osnivanja, sa prvi put 5-6 timova, 5 sigurno timova koje konkurišu za vrh i koji su ozbiljni, svakog je pobedio, gotovo svakog je pobedio u ovoj sezoni od tih prvih 4-5, tako da vidjet ćemo, veoma zanimljiv rasplet nas i tu čeka. Eto, narode, to je moje mišljenje o sezoni Partizana, vi u komentarima pišite kako je vaše. To bi bilo to za ovaj video, do narednog, pozdrav svima.